sedurung titiang ojah peketel pawacana nidoi rako ratu taler titiang manopole taler ngaturang semah pangubakti haring itu batharo bathari sane ngamel jagat riki ring Banjar Dukuh santukan titiang panyak namet saking Bangli riki gelur-gelur ring Jaban Puro ring Natar duen palunguh iratu batharo sane ngamel jagat riki sane katuran karyo sane mangkin ratu aksi sembah pangubaktin titiang ratu titiang panyak namet saking Bangli rauh tangkil waluyo titiang pacang ngaturang ayah pacang ngibur dodane panyak-panyak iratu iriki mangno pekedek pekenyum segilik seguluk sebayan tako ratu batharo cutet batharo sarang sami kayangan tigo sane melinggo-melingge kiriki batharo ring beji sami titiang aturang pangubakti mangno slamet titiang rombongan wayang sarang sami yen wenten liak male jebos ratu batharo diolas dampoh jebos tuh titiang nak dalang jantungan dan purun kin liak kalau ring dodanen titiang semeton iriki haring bobanom haring Banjar Dukuh nawagang puniki titiang nak panjak namet ngayah meriki gelur-gelur yen kadi ayam waluyo titiang kadi siap marjokan ling ke titiang pacang mau bongmong mau gocek mau bongmong durung antos santuk titiang druwerang sarang-sarang siro jo male jebos mau bale wayang yang ten kedek kada kang titiang pangutak mising sana dalar puniki ilen druwene puniki nenten jo enten sios niki nak saking pemerintah provinsi Bali melalui leading sektor BKKBN niku sane ngaturang ilen-ilen berupa ringgit wayang pacang ngaturin di dodane male jebos wenten program-program sane pacang ngaturan titiang paling agat Banjar Dukuh menyelam sambil minum air iyo pangsing upah hiburan iyo pangado ilen-ilen yang sing mulur suwico ledang itu Batharo ane melinggih dini di penataran ngicenin panjak-panjak druwene kesukertan pengelegan mana bos uling 5 bulan ngayah sing masih nyalang lenuyak ujan kalau misi kena tuak tuen wai-wai konen ben misi Pancasila lampah celeng ada nang 6 daso mati uling basnya asam urat kumat kolesterol tinggi inget wanda kamu niko dumun titiang matur malih jebos malih wawaning puniki titiang pacang ojah baos itu sang Karasno majang ring itu sang Dharma Wangsana Adi Dharma Wangsa Idewo Adi jang Perando Gato mokeruyuk bodel anake buku beli tunen adi mulih mai ke Penawo apo mirip bado
Anela karito ngadi ngajak beli durus ratu matur ini rako ratu mangno tata suning horakan palungok cokori dewo atur wah kulon siro kako ingani pasang tabe siro darmo sunua ngaturakan semua di dini tatan kecawa kenilo duh iyai darmo wangso kuyak kita ayo kita menemah lawan siro ke Saul apan kita juga ratu binotaro mari kanang jagat tananos owan semah kerenjangku alumoh wacek akan luir kanang lemuh sadero siro kako Natuanano singsal kagino pito mangke apa neriwos Mario wangunan mari kanang dang kayangan yang penataran agung indaro parasto iyo marni dan yang hidupku bipraya nangan luir kanang suijo karyo didine jangkep luir kanang upo caro yang kakak juga yang bipraya mintu lawani ulun samangkano Ainggi haratu meliagung palungguh cokori dewo singkat simpel titiang ngatur bobodolan kadi titiang angani ratu adi angani ratu ari puniki dari sampun titiang Mario sami wewangunan iki sane wenten ring penataran agung indaro prasto ring jagat penawu manah titiang pacang ngaturang karyo ratu pacang ngaturang resigano mupuk pedagangan mau pendaman ratu niki gumanti karyo memungkah agung sane pacang magiang titiang asapun api kayun palungguh cokori dewo angen titiang beli angen titiang rako sane pinih dur asapun iko mau sidoyari ratu iyai darmo wangso puyato kita ma bener luir kanang saturan iya nadruwe luir kanang arto wenang yadnyo kinantenir ayo kita surut anangun luir kanang yadnyo ayo kita surut anangun luir kanang suijo karyo apan manusia wenang ngaci dewo ngaci kalau tulus akan luir kanang yadnyo apan penawu kalawan dowarwati natan dadi pisah asing sekanten samangkano nah adi darmo wangso dewo iyan subuh keketo kenah dewo sakut dilengane ngamok tanwiyarto gelang to iyan subuh tulus dewo nangon yatnyo tungdiang beli sing mendukung tungdiang beli nomang iya nadruwe luwir kanang arto wenang yadnyo kinanten biro iya ni dewo ngelah arto barano kesugian patut angon mo yadnyo asa puniko mau sido sang kresno ratu dowarowati kelawan penawu nak uling pidan mulo dadi abesik irago megeti kabungmu apa sekedik ilewo sing dadi siap kita masih beli ado saget gawe yang jumah dituli warwati masih adilah karajak mau pitung iya ni dewo dadi manusia do sod ngaci dewo ngaci kalau
do nak mulu tugas i manuso ngaturang bakti ngaturang perayunan ringido sang yang mang asa punika baos sang Kresna iya nano mamigeno luwih kanang yadnyan arep Kresna tadah kumari kanang bayu iya nado te lakar melegendang idewo ngangon yadnyo beli i Kresna pang tadah di bayu kewah asa punika baos idol sang Kresna iya te yang samangkano sira kako apa nih kidok nguni wet wano ya teki wano parasto yo marni mitalian mangke ngulun di parayo ngaturakan suwijo karyo wenang ngaturakan pahayu bumi apa tapuan samangkano aingge haratu beli agung puniki kemana hantuk di tiang gumen di tiangnya dari kiring penawo iratu ada yang sampun mewikanen dumun lan alas puniki alas wano prasto nempo di tiang wangunan itu sangyang indero ring swarga menau mauwenan gumen di tiangnya madan indero prasto napi patut di tiang ngemargiang pahayu bumi mecaru napi luwere iratu pacang tunasin di tiang iadnyo napi sane margiang di tiang manggen asa punika mau suduyari ya ratu wenang kita mepahayu bumi mepahayu jagat wenang kita ngulati jatuh ning yadnyo maka ngaran Kemang Mat Sararaga Kemang Mat Sararaga anu marikanang wano silometium yang sampun Kemang Mat Sararaga pawehakan bumento gemah ripah loh jinawi iya tekilakul nah adi Darmo Wangso Idewo patut pesan apan malu lan alas gumen idewone jani patut pahayu bumi malu jagat idewone ado jatuh yadnyo ane madan Kemang Mat Sararaga Kemang Mat Sararaga itu ado di alas silometium do angon ngelukat gumen idewone iyan subuh mecaru melukat mepahayu jagat aji Kemang Mat Sararaga sinah lakar lanuk ane madan gemah ripah loh jinawi gumeni dewone asing tinuku sarwa murah asing tinandur sarwa nadi asa punika mau sidirako ratu iyan samangkano rengendi ulun ngulati Kemang Mat Sararaga muang sangapo kautus lumaku maring kanang silometium aingge haratu waratu yen sampun sapunika ditiang nunas ledang palunguh Joko Ridewo nikain ditiang ring alas silometium ring dijo pacang ruruh ditiang alas madu gamo tur tengah kalud lingah inarang Joko Ridewo ngepekayunin menawi wenten saget sane pacang kautus mereka di tiang pacang nikain gitu aduwe luwir kanang suto mengarang Gatot Kaca Sultan Nirang Bimo yaya tekirako Gatot Kaca kumonduto angulati Kemang Mat Sararaga marikanang wano silometium jahta semat sido kita ngulati nah kadi Darmo Wangso Idewo tungdiang kewah tungdiang suka Idewo ada ngelah pianak ane madan Gatot Kaca panak ioi Bimo ane bisa mekeber tuh tunggal luas kemu kalah silometium
pangalih jatuh yatnyo ane madang kemang mat sararago sing jomo kelo yang subuh katut kacau dunen dewa luas asa puniko ratu iya yang samang kanu sir kakoingan iko mangke juga tekapir darmo sunu yang diprayo hangutus luwir kanang katut kacau ini haratu beli agung iya ning sampun sapunika sane mangkin di tiang pacang ngeni kain piana di tiangipun sang Gatot Kaca haratu ngiring melinggih haratu masanakan dumun haratu iring penawo yang samang kanggo yayena enak pada lumuh kayo mangkin merdah masan timpale mau paitungan mau beli bagan selem semutnya selidan dom kulit lipi belas ne melebihan kena lau panas uleng selidan uleng jam 2 nih jago Daniel apa dah Allah hawakin aneh jai jak ngidang medem ini buasal buajak sangkep ajak rapat di Bali Banjare Cipulas tunen usul singnya dan bersuut rapat menggenap-genap orang cai kaliane bas kene itu bas keto programnya bas ruwet mau perturunan padon 2,5 juta kalau beli ruko ben mani sengaduh itu cuma kongan buaja kok cuma pigoman ini bareng memecahkan suatu masalah untuk mencapai mufakat cingeleng-leng di jo benak nakir dari kalian dan cialoh dari kalian tulen cara negan bebek muani bat negan ninggah muni bojo nanang itu ngojah peketel pokocana itu sang Kresno sang Damo Wangso kemudian wakil ben orang nanang ngomong yang ngajak liu 84 reng dong saya nyepak handokan 84 mulut nung doen deman metogel-togelan aruan bumone ketat bumi nih ada pada operasi pekat jadi itu pekat penyakit masyarakat lalu judi kemudian dadi kemudian dilarang oleh pemerintah mengkengkenan nak ngibur yang sing bang nang batas ngiburan na bedek tuh di puro tuh nyan kau re nyago puro ne nya kau re megadang itu petang lemah nanang tuh den si megadang uleng bangli tuh wak caing lah puro ne dong sing caing megadang tuh gelur-gelur si kepisago dong keco dong puh dewa ratu merdah ne bolen kaliahan bumi ne jani dini didukuh maksud nanangnya ajen ngajak abedek itu dane puro baru makejang paling gih subuh padu becik begitu nangun lantas yadnyo nangun yadnyo mau pemungkah tumen tuh uleng malu
Maro nanang nepuken yadnyo nene karyo nene. Malu sing tanang. Onen tayan nanang kanti monomites to jani. Maro ngidang itu dane neng nangun yadnyo. Ajen wakajak satak sekat diri. Tuh semangat itu dani dini nang mulo gitu. Iyan subuh berat sama dipikul ringan sama dijinjing sinah lakar payu moyatnyo lakar durus itu dani ngaturang yatnyo pah dewa ratu nanang ne baulian semangat persatuan dan kesatuan itu dani ini di Banjar Dukuh sangkal bersatu kita teguh bercerai kawin lagi. Ija nunduk bercerai kawin lagi mending cerai terus ngaliang awak kena keluknya kerajak medom cuma mau kelu lantas mau kelipas tanah kan bedudo. Iyan moyatnyo to yang sing dasarin bermanah suci dengan tulus ikhlas. Duh kapan itu danene dini didukuh bisa ngelarang yatnyo. Gitu kan? Oh, apa ngajak abedik yatnyo to harus dasarin menteri kayu parisudo. Dari kayu parisudo dasar yatnyo ne mana ciko wak ciko kaiko mana ciko pakayun kena hane suci ning iyan betulus ngangon yatnyo biar aja kabedek masyarakatnya pasti selesai. Wak ciko bebawasannya patut yang sejeroning mayatnyo sing dadi ngomongan timpal to yanu sing ten tedung yanu sing ten ngenah to sing ten kapasan keburu sing dadi ngomongan gitu menggenggengan timpal ngalih gawe aduh merantau di Badung aduh ngalih gawe mekuli dini ditu meburuh apin sing tedun apin sing tayan ngenah mirip modano bumio yo bareng ane bisa ngulat kelabang ulat kekengkenan dong sing nyeput-putan papah nyoh misi bungsil bedak Mrs. Lepan tuh ulat nanti kelabang. Iane bisa ngulat tipat gagayane jemaahku. Ane istri-istri bisa nyait jemaah kenak bersesuai dengan tupoksi. Ane ngale gawe payu, modano punio payu, karyo puput, yang mayatnyo wak ciko dasarnya ngomongan timpal kene gitu ukana mayatnyo miyagan payu di puro gitu nang sangkal jago persatuan dan kesatuannya dini apa ngajak abedik yang penting gaya ini puput apa jak liu ajak liu lantas munyi doang ne pas kene to pas keto liu ajak anak dua ke konen karwan dadi angon jak liu hitung aneh-aneh bener dadi angon ajak liu to ane patut sangkal mau bukti do dane dini diduko sukses melaksanakan yatnyo jadi waktu itu bulan pitung dino akamuan ada nenenang 42 hari engkau jani dirayakan masih caro dini ngadang lantasannya madang tari wali ini tuh ne boilen-ilen merupa ringit wayang sing dadi jak joget dalih saya dalam di puro megenyekan si di puro sing dadi tuh
Yang makanya kan dadi di Bali Banjar dadi itu Pangtawang ci bojo seni walau tongos nih sing patut gitu nah. Oh man minum di ku dadi jelah kondo punya nak senjung minum aneh keras man aneh ngamah tua keras Betawang minuman keras patut kena nang 2 gelas tuh jerigen lung dasu liter nih ini jalan endeng yang penting sing ae uyut dadi dengan anggon pebunga anggon penyemangat tuh madan spirit yang penting bersatu Pangtawang cai pak itu nang nih subuh jani dah lakar ngaturin itu Sang Bimo okan itu Sang Gatut Kacur kewah nanang matur jak rangsang-rangsangan gitu dengkak-dengkik ugal-ugalan kontak agung itu ketua ormas Sang Bimo gede tegah omon punya jago deh tegah deh matato pun Sang Bimo mudai matur genido Sang Bimo kalengan wake wak jenik gitu cepok pingsan loh repot hitungannya nanang bopengang nasing hitungan nak agung itu kan uga sedibi kuluk langsung loh masang karyo di penataran cepok mati bener kuluk nak sehingga mesti mau kaingan ujian mau utun lamang kan sek ini karatu doagong made medal palungo cokori dewo puniki santukan pacang nangun sana mawasto suijo karyo ngiring karatu